Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka NEET. Kawa kaji maunure umdolon block demand committee Southwest Khasis District hakakat pratarik jeliu ahaja penriu kala IT dakajing tho ahu menteri sarkar jela uba kami yaktanat CNRD block uba sostina sotun. Panpen ngau halo ka jingdawa ka committee ya ka community and rural development block bethamai. Haka jingikaran bekilap thai khubor unong aktien jong ka committee uba sandi merthong uloong baka jingdawa ya ka CNRD block bethamai kalong banamar baka thanywa kaji maunure bat dolun kidigisnong ki bajengai palat nakamau korwat CNRD block bat nakarani kor CNRD block bat kani ka bujing bhai ki ba haka baka syempur hadu laisngi tang meliwat iki jingdon kam haki blok nila yo ban kan mau yi ya kejing ya ti kejing ya ban ni dawa ban bu no ko ke blok ko area wa ka chi monuri la ni haum dodon ya kani ga jing dawa kejing ila dap na du senam arjar khatar haka ba to ko pon na kalian chungka sarkar ka pan hab no ya ka wasam dok kejing na west ya southwest kasil ya ka to ko pon ila wan badi kendu ya chief secretary ya ka to ko di pariat itu bor ban ong ba ni don kam ni ka blok dan nama rata saya pala jadi kata part lalu kembang kayo thia para ka khasau tri jong Oktober arjar ku ngia wan ni kundu sai chief minister isa konrak sangma ha ka bang ilapan kan mau piang ya kan dijin dawa ka bang ila yo ban yai dawa na pos ko de henry hadu mentaru kampat syamla pandulong dan mentaka sniru isu kemen cebun manaka liang jongka komiti ngil yapan wan pan ya kendu saya i misa in charge na kam tam pensau ya kan ke jing trang ga jang lu sampai ba jong ke ka tong thai ga jing te nomar ba kan ka tong thai ga jing kam dei ka bang ibut teneng ya ke jing dawa ke bang yi na shirum janeng ndai ka bata shong ni ka bata ngira khen ni da ya ka jing jangai ngira khen ya ka jing bun bri ka jing stom jong pai ba te nomar ba kidan kisnong ki bang ki haban pelut por lais ni pan poi segi blok ke jong ki ya bangsa amir pun tak ter kena ka patau isu panong pa kani ka ila idei kum kinong yalam jong katong kathai ban pensu cha sarkar ka dei ban ai no yengi ka wai ka blok hagi do ki area de man ta ka singi isu na wa ta ka pot lengkot tang menen ni yo jete pa tang leng chumi min sai khot yengi banwan dei man tangi poi kat lengkot kum kirang ba snong ba ki member jong ka blok di man kum ti ban poi ba pensu yengi jong kam ba kraw jong ka katong kathai ka jui de ka jing ka jung menne kai ka ban yo kalong ban ka leng jong i parla na ka betapa ai kan du asuran na ka tajui ndai ko ba in up ya ka ba in phale ya ka surbi ka ya dei ban ka leng tipti kom sto nan ki video ki badan sudut ka jaka ba hadin ka ta na leng ki jong ka sarkar kan sim ka rai ka badai biang na ka banta ban penyo yang ini ka lok na ka ka dong ka thai ni na ka leng jong i kom ka komiti ni na ku jing buskan bangin yai pensau ya ni ka ma bangin nam yo tia bagi pensau na marang isung tu ba kadai kaba don kampu kata-kata nak kata dong kathai ke jingi aka dai dong kaba aka ke jing bun riu katkum ka jing let ke jingi ke sorbi ngi sutu ba kam dai shu kaba dadulang ya don kumba dunala le tam kendia te ka apoja de shnong ru gidon kumba san puisan ko apli shnong ki ba dai ba apa kata blok ban ni anglo ina so ba la ka kum ki kriteria hi ki ba dai ba yo iso ba kala piang yang i bangiyo kali yo blok tentang nakaliang juga komiti kita kepak curi misal tentang apa untuk menubah kini kepak ini di mana kamdai kepak ini syukur tenan kemenong lagi kepak kajian kami kepak kongsan yang kejumpai pak kita kepak ini apa yang keren di hari ini sini ingin nakaliang juga komiti ingin saya perkat bagi namanya kenduru saya uji misal berkumpul juga di komisi tentang strategi ini berpersau yang kita kemar kepak kongsan juga kita tentang. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay.
Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.